Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip. Danas ovdje imamo jedan jako zanimljiv challenge, 10 parfema do kraja života. Rešio sam da tagujem Nemanju sa kanala Centomanija i Predraga sa kanala Parfemski guru, da i oni naprave video na ovu temu, koji su to 10 parfema koje biste vi koristili do kraja života, ukoliko biste mogli da zadržite samo njih 10. Također, svi vi koji gledate ovo, ostavite u komentaru kojih je to 10 parfema koji biste vi koristili do kraja života. Također, primetio sam da u posljednje vreme sve manje i manje ljudi gleda moje klipove, sve manje i manje moji klipovi izlaze kao preporuka na YouTube-u. Kada gledate nešto drugo, sve manje ih ima da se pojavljuju. I primetio sam također da na većini mojih klipova ima mnogo više pregleda nego što imam subscribera, tako da ukoliko gledate ovo, molim vas, lupite taj subscribe, lupite like, ukoliko vam se ne sviđa, na kraju krajeva lupite dislike. Vas to ne košta ništa, par klikova meni znači puno. Bez daljeg odugovlačenja da pređemo na listu. Prvi parfem koji imamo ovdje danas jeste jedan jako bitan parfem meni lično. Parfem od Bulgarija, to je Aqua Amara. Nažalost, ovaj parfem se više ne proizvodi, tako da morat ću što pre da nabavim barem još jednu bocu, verovatno i više njih. Zašto je ovaj parfem toliko poseban za mene? Zato što je to bio moj maltene prvi parfem, ne prvi, ranije sam koristio parfeme, ali uglavnom su to bili jedan parfem, pa kada se potroši drugi, ali prvi parfem koji me je naterao da vidim šta tu još ima, jednostavno me fascinirao kada sam ga probao i naterao me da istražim malo taj svet parfema, da vidim čega još tu ima tako zanimljivog. Jako lep citrusno-akvatični parfem sa pačulijem i tamjanom koji mu daju neku dubinu. Odlične performanse, pogotovo za letnji parfem. Možda svega par njih mogu da mu pariraju što se tiče performansi. Prvi parfem Bulgari Aqua Amara. Drugi parfem koji imamo ovdje danas, parfem od Dolce & Gabbane, a to jeste Dolce & Gabbana Intenso. Jednostavno, volim notu duvana, smatram da će mi trebati makar jedan parfem u kojem je nota duvana dominantna. Bilo je tu puno kandidata, ali pošto sam odlučio da ovdje imam samo po jedan parfem od svake kuće, malo je falilo da se nađe CK One Shock, ali ipak sam odlučio za ovaj parfem koji sam imao 3 puta. Prvi put sam ga dobio u nekoj zameni, kasnije sam ga ponovo menjao, onda sam ga kupio, pa sam ga prodao, na kraju sam ipak odlučio da ne mogu bez njega, zato drugi parfem na listi Dolce & Gabbana Intenso. Treći parfem ovdje, parfem u mom omiljenom žanru, tako da svakako treba mi jedan takav. Žanr u kome se radi je barbershop ili ti fužer, a parfem Azzaro Pour, parfem koji je od relativno skoro u mojoj kolekciji, ali me je jednostavno oduševio na prvu. Toliko sam ga zavoleo da jednostavno ne verujem da ću se ikada odvojiti od njega. Dok god se ovaj parfem bude proizvodio, ja ću ga imati u svojoj kolekciji, možda čak i nakon što prestane da se proizvodi, kupim nekoliko bočica za rezervu. Tako da treći parfem Azzaro Pour. Četvrti parfem koji imamo ovdje danas, Buzi parfem. Parfem koji je također jako važan u mojoj kolekciji. Jedini parfem koji
kada sam prvi put pomirisao, kupio sam ga na slepo, čim sam ga otvorio, prsnuo na sebe, to je bilo wow. Jednostavno, ljubav na prvi miris. Ovaj parfem se tako sklopio sa mojim karakterom, toliko mi se dopao, tako lepo radi na meni. Ajde, zatvorite vrata. Savršeno radi na meni, performanse sa moje kože odlične, miris fenomenalan. Parfem o kom se radi je Mugler Angelman Pure Malt. Jednostavno, ne znam šta bih vam rekao. Ovo je parfem koji me je naterao da krenem da snimam. Kada sam probao ovaj parfem, odlučio sam da to učinim. Jednostavno, jako bitan parfem u mojoj kolekciji, inače u celom ovom putu istraživanja parfema Mugler Pure Malt. Sljedeći parfem koji imamo ovde, peti po redu, parfem od Prade. Parfem koji sam najviše koristio od svih parfema, to jeste Prada L'Homme. Jako poznati sapunasti iris sa blagom dozom kakaa, nešto slično kao Dior Homme, ali svežije. Zašto je ovaj parfem na listi? Kao što rekoh, parfem koji sam najviše koristio od svih mojih parfema ikada. Evo, pogledajte koliko je ostalo ovde u boci. Parfem koji se može nositi u bukvalno bilo kojoj situaciji, u bilo koje doba dana ili noći, bilo koje godišnje doba. Uvek radi savršeno na mojoj koži, jako lepo radi i zamenjuje Dior Homme koji se nije našao na listi. Inače, volim notu irisa, ali ukoliko bih morao da ostanem sa samo 10 parfema, ipak dovoljan mi je jedan sa tom notom, u ovom slučaju Prada L'Homme. Sljedeći parfem, posljednji italijanski parfem na ovoj listi, parfem od Armanija, jako cenjeni italijanski kuće, verovatno i najcenjenije. Parfem u kome se radi legendarni Acqua di Gio. Razmišljao sam, imam dosta Armanijevih parfema, puno njih volim. Malo je falilo da se tu nađe Stronger With You, malo je falilo da se tu nađe neki od flankera Acqua di Gio. I da, Profondo je moderniji, Profumo je trajniji, muževniji. Esenca je bolja u svemu od svih njih, ali jednostavno, zbog nekih mojih ličnih razloga, sentimentalnosti i dosta sećanja koje me vezuju za ovaj parfem, ovog puta se tu našao Acqua di Gio, običan original prvi, i parfem koji je definitivno morao da se nađe ovde na listi, parfem od Yves Saint Laurenta. Verovatno većina vas već može da pretpostavi ko je to parfem. Ne, nije La Nuit de l'Homme, već legendarni Kouros. Po meni, najbolji parfem od Yves Saint Laurenta, iako ih ima toliko mnogo koje jednostavno obožavam, kao što su Rive Gauche, Opium, M7, La Nuit de l'Homme između ostalog, ali nekako koliko bih imao nož pod grlom i morao da izaberem samo jedan, to bi bio Kouros. Do sada smo na listi imali 7 parfema, ostali su samo parfemi iz velike trojke najjačih dizajnerskih kuća, sve su iz Francuske, to su Guerlain, Dior i Chanel. Pre nego što vam otkrijem koji su to parfemi od te tri kuće koje bih ostavio ukoliko bih mogao da biram samo jedan od njih do kraja života, želeo bih da na brzinu pomenem par njih kojima je malo falilo da uđu na listu, a to su, kao što malo čas rekoh, CK1 Shock, jako lepo duvan, jednostavno zbog nekih ličnih razloga Intenso je došao na njegovo mesto. Sljedeći parfem o kome jako puno pričam i koji je bio možda i najbliži da se nađe na ovoj listi, ali
pored toliko parfema, ukoliko bih mogao da zadržim samo 10, on ne bi bio tu, nažalost, ali definitivno parfem koji bih svakom preporučio, možda i više od nekih sa liste, to je Mont Blanc Individual. Ponovo još jedan buzi parfem, također fantastičan, pogotovo za mlađu populaciju. Trussardi The Red, jednostavno Pure Malt je bolji od njega, ali svakako i ovo je fantastičan, pogotovo ko voli parfeme kao što su Eros i Invictus. I još jedan legendarni parfem, zbog koga mi možda i najviše žao što nije bilo mesta za njega na listi. Nisam toliko vezan za ovaj parfem, nemam neka posebna sećanja vezana za njega, niti neki ljude, tako da, ali svakako savršen parfem, institucija jako dobro poznat svima, Davidoff Cool Water. I sada kada smo rekli par reči o njima, da pređemo na ono što čekate, a to su posljednja 3 parfema. Prvi od njih ide Guerlain. Ovo je bilo jako teško. Guerlain je jedna od mojih omiljenih kuća, toliko parfema iz ove kuće volim, ali ipak ukoliko bih morao da se odlučim samo za jedan, to bi bio parfem koji se našao na prvom mestu moje zimske liste, omiljeni parfem moje devojke, parfem koji mi je doneo brdo komplimenata, a to jeste L'Homme Ideal EDP. Po meni savršen parfem, pogotovo za hladno vreme, definitivno jedna od najboljih kreacija što se tiče dizajnerskih parfema, koja je morala da se nađe na listi. Svakako Guerlain kao kuća ima puno remek dela, ali zbog nekih ličnih razloga i zbog dopadljivosti danas ovdje imamo L'Homme Ideal EDP. Verovatno i najluksuznija dizajnerska kuća na svetu, jedan od mojih omiljenih parfema, ukoliko ne i omiljeni parfem koji u posljednje vreme nosim najviše, bukvalno za sve situacije, parfem koji mi je doneo najviše komplimenata od svih. Ukoliko ste gledali taj video, znate o kom parfemu govorim, to jeste Allure Sport EDT. Ne Extreme, Extreme prelazi u neku slatku kategoriju, ovaj ostaje svež do kraja, narandža, kremasta vanila, malo nekih morskih nota u otvaranju, jednostavno po meni prelep parfem. I ukoliko koristite samo jedan parfem, ne znate koji da kupite, moja preporuka u bilo koje doba dana ili noći je uzmite Chanel Allure Sport. Posljednji parfem za danas od kuće Dior. Jednostavno ovo je bilo ubedljivo najteže. Dior ima stvarno puno odličnih parfema od cele Diorom linije, koja nažalost nije danas u klipu, preko Fahrenheita i njegovih flankera. Sauvage, kao što verovatno znate i ne volim. Eau Sauvage, cela linija fenomenalna. Jules, od svih njih samo jedan je mogao da se dađe danas na listi, a to je Eau Sauvage Parfum. Da, ukoliko bih morao da ostanem samo sa jednim Diorovim parfemom, to bi bio ovaj. Smatram da je ovo najbolja kreacija u posljednjih 10 godina, jedna od najboljih kreacija ikada, najpodcenjeniji parfem na svetu, parfem koji bi svako trebao da proba, a jako malo ljudi ga je probalo, i po meni najbolji parfem od Diora, usudio sam se to da kažem, bolji od Fahrenheita, bolji od Dior Homme Intensa, bolji od običnog Eau Sauvagea. Obavezno probajte ovaj parfem kada god budete imali priliku. Posljednji parfem za danas, Dior Eau Sauvage Parfum. To bi bilo to. Koliko vam se dopalo, kao što rekoh, lupite like. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!